tu ke whawhelo aki atu. Miss Apraxis, Immigration New Zealand. Ana whakamalunga siu lata I where unga whalala. Ko hono te unga, ko ngatu uri, na tatao I he longa o e whewhine tonga. Isa, ko nima mea a o e whewhine o wharehanga. Ne kauwala whakataha ai kau whewhine o e loto kai ano. Pea whakakupesi aki a hoku kakala tupuanga ko e tuitui hei lala o e vai kāsila. Ko hono no o loto, ko e whalavala, aki ai lau kie mei haa moa na e whatu mei ai hoku uho. Ko e awhia ne te unga, ko e kawha pulu. Na e kawei aki ai hei lala o e piki pea vela me he paini tu ua. Ko ono hai ko e mai a kawha o ku lufi lufi aki ai pulu na e kawhaloto aki a lawaki me funga whaite ke kātoanga I wharelahi. Ko hono pure o tō, mo e tofe na e lau lau senturi, pea toki moe moe o mai me I kiristahi. Ko lito ke te unga aki I hapo whetau, me he maka ko where unga. Ko hono te ki mo e vesa. O ku kako aki, ai pulu, pea whakamatala aki ai hei lala. Ko hono lolo tākai, ko lolo pōtea, na e lote, he kumete ai anga manatu, ai si kau whewhine mo e kau tangata, o lolo ai halai walu. Pea tau waki ki e hopo e la a, ke whelu teni e ngahi kakala, pea manongi mo alaha, ke ewa aki e he whewhine o e vai kāsila. Ko hono langi tau olunga, ko si ene sani mo viki, a hono tupu anga. O tui fio, o hange ha whewhine, o kuawao kakala, o aikona, ke o mai, ko e whamaringi ai lupe ki whalelahi. Aia ko e tuitu uhei lala. Ko e kauta mea, kalap fie toko ni. Paspasi mai, Miss Apraxis, Immigration New Zealand. Ana, whamalunga si ulatai where unga whalala. Aku mau
Miss Praxis, Immigration New Zealand, Anna Framalunga Siulata Ifere Unga Falala, Pea me Okalani Nusila. Whaholo mamata au pito, ai tau olunga a Miss Praxis New Zealand, whamalo atu whoki ki e kalapwhe tokoni.